All India Radio Info. Medium wave meters rum som li point khat kilohertz ke song ge le ni le FM megahertz jale thum pon nga ki panong ki pongkhia paite program hi. Tunin pausian china pon phanala ngai na bana the thakla khom simna inei dingu. Ama sapenin pausian china pon nisimin chila ingai ma sadingu. Hãy subscribe
rin falsin ko ton sin thak la ko masim Mahan ni no Manipur COVID-19 control room pan tu suak zanita ka kimudanin Apaisa da kalsom ni li sungin Manipur miwan tang pasal som sagi nunai som ngali thumle se pai som ni le kwa ago minza som ngali ni COVID-19 ve thak mu khya kinom non he amauti COVID kera koinomo Apaisa da kalsom ni li sung ma in nunai kum som li ligya tau pa thobal district ka on zenim sa sia misi teng som li linga pata Ujion sung ma in Miza Adam siang te et kol namuna panena paisa khitau hi Manipur COVID-19 ve khatim ting sang sagi jasagi som thum le khat pata a tola kamiwan tang sang a jako som thum le se pai sang khat jagya le khat hiu hi Adam siang miwan tang sang li jaguk le li le se pai sang kha jali som ko le gyat ago min sang guk za le ni ta hi nan na ve lel za sang khajanga som gyal le hi a tola ka miwan tang sang khajani som gyal le le se pai ja thum hiu hi adam siang re cha som sagi le gyat pon kwani phata hi Nagalena zana COVID-19 ve thak za le som le gyat mu be to ave khatim ni sang ma walta astita ve kham teng sang nga som gok le ri phata hi Uchiwan chung zanin adam siang kohima pani som ni le nga Muna pan nga le phek district pan khata go min som thum le khatoma to to adam siang teng sang thum jage som ni le ni pata in analel sang khajani som le nga phak bana adam siang red za som sagi le nga pon li sagi tumta hi Meghalaya Urban Affairs Minister Hamlet Son Dolimin Silonga laban biala tuipiang na ding songphu munna ne aman hoyuna thugen na Prime Minister Narendra Modi in June sang ni le som le nga in Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation ke chile thilkul te bol khyak na ding robust sewage network le tuipiang na ban urban project hin sak na din na pan khya hin gen hi Meghalaya Education Department in Kalnona School hon ki ding thu gen khom na ni dingo he thu Education Minister Lakman Rimba yin again hi unlock kha kolna ki patjiakin state school te hon ki ding dan ngai to hidin chin jong minister in gen hi National Investigating Agency in Assam Tinsukia District sunga kumsang ni le som le gyata Sub Inspector of Police Bhaskar Kalita thana to kisayin Alpha help sagi thu boy bol hom he mi sagi ngo na laka mi li tu tanin tai mang lai we he Prime Minister Narendra Modi in Bihar Petroleum Sector a project poimo thum mi pi te kyam video conferencing tung tonin pekheding to project te Durgapur Banka Paradip Haldia Durgapur pipeline augmentation project le East Champaran le Banka LPG bottling plant te hi Prime Minister Principal Secretary Dr. P.K. Misra makain COVID-19 daw na kisakol na le palang namsa te thang na zana ne inom stele district te apana panlag na to kisai le gen hom hitang pi hi damdoi kap dal le hom dan COVID-19 hun sot pi eta district health action plan te sep kula hi dan le gen hom inom he India gaso COVID-19 na nave ada adam siang atam ni pen hiding in paisa da kalsom ni li sungin mi samsom gyal kha janga erkol dama omen ayin sia to paisa kitau to ni tanin mi noi som tum le gok samsom ni li hi pi na na pan dam siang tau adam siang re leng za som sagi le sagi point sagi tum hi health ministry in anale dam siang kal ki khai mama hin gen a paisa da kalsom ni li sung in India COVID-19 ve thak sing kwa sang sagi oma nan na velel noi kwa sang som nga legiat ambana mi zakhat sang khat jani le khat si be in mi si teng sing sagi za sagi
jadi le som sagilani pata hi G20 Agriculture and Water Minister meeting zana neinom Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat le Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare Parsotam Rupala leng tohuna telhi tohuna Jal Shakti Minister in G20 na tuplengim te suktam tung hedin chiam hi India Sarkalin Jal Jeevan Mission noya khota a in makta doi ja som kwa a te poter tui piak nanga sem lelin jonggen hi tune tiang thu thak la khom sim khiak theu hi te mai abana pausian china pan kalampi hak sat chiang chila ingai jam dingo kalampi hak sat chiang to pa o honai kahina abede tak chiami con sắp na hon sai hon lenin tuk lâu na tôi pa ngay na inna hon tu ni cây cà tôi cây cà ba pi pi lê gian mèo pan hôn pi na va qua đâu pa ngay na ina hôn tu ni con se ta zo chia Aina ka mal so chia na hunla na vaka kon musa to hopi hoi kilo belam no atana to pangai na ina hontunai se azo chia aina ka mal swat chia na honla na vaka kon basa to hopi hoi kilo belamo atana o pangai na ina pangai na ina kontuni COVID-19 do na a frontline worker te na sep pan pi in la pa toy dan siamin thuzau the zak tu in pangken thubel chian dol le thudik na theina ding in Ministry of Health and Family Welfare website a panlazil in la COVID-19 the zak tu in kwa ma ngo ken COVID-19 veidam kikte ten bol mai loin thu hoi le ma ban lamet na to han thon zo in heinat na ve khale quarantine om khate min hi na veng min te pholak ding a hiki thu swa tu Ministry of Health and Family Welfare Government of India abana pausian china pan ma in namon hoina lian chila ingai jom dingo namon hoina alian thian ka pa thu helung sim nang na ni lo hi nang dang toan nge lo na it na zuao nge lo na nge bang bang in na den di
alian na muan wai na alian mi swak si me na it na thakamu katak sap khem peu na khut pang long pia hi na mon hoai na alian tu pa ki bile tukle khaltele tungani le khale aksite leitil siam hem peuto lam tam pin theisa na muan hoai na zangai na le it na muan hoai na alian na muan hoai na alian ni swak si mi na it na thakamu katak sap khem peu na khut pan long pia hi na muan hoai na alian to pa ke di một na ngày đâm na le muan na om den đi hôn ki pak sa khon ki di nam om ti tu mi ading hat na zinga ding lam ne fual zol na ten ke ya sang som dang ko nam muan hoai na alian na muan hoai na alian mi swak si mi na ita thakamu katak sap khem Holy Mary reading for jing changin thutak la khom sim na le ngai khe tu tin la to leng kilom tak to man tir khom te mai nai nei ding to ni talam dak le ren som li him to ki to ni no be non ta mun cho pai ti program ai ting ting om nom le mang pha